Official neng makabuklat ing mayong youth recreational hub ng Siyudad San Fernando ay ning balita ng Laika Gamboa. Biklat na ng gobyerno ng San Fernando ing bayong youth recreational hub king City Civic Center compound king Alasa San Isidro. Penimuna ng Mayor Vilma Caluwag ing pamamuklat kayabe ing acting City Social Welfare and Development Officer Kenneth Mangalos at City Local Youth Development Officer Kim John Sagun. May kiyabiyan naman ni Mayor Caluwag king pamamiyalong table tennis na ng estudyanteng senior high school. Opisyal ning makabuklat kaning sablang kaya nakang Fernandino ing bayong recreational hub ning San Fernando. Magsilbiyang pasilidad bang balaos ng pasiknanganing karelang interes karing sports. Ako po Laika Gamboa para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.